Dobro večer, dragi posjetioci. Assalamu alaikum. Dobrodošli na prvi festival Sevdalinke Göteborg 2017. Drago mi je što ste imali priliku da budete učesnici ovog prvog značajnog festivala koji će, ako Bog da, nadamo se, preći u tradiciju. Moram odmah na početku da kažem da sam očekivao malo više ljubitelja Sevdalinke, ali to ne znači da oni možda u međuvremenu neće doći. Mi ćemo u svakom slučaju dati sve od sebe da vi koji ste došli ovdje doživite ne samo Sevdalinku, nego da doživite Sevdah i što ono Sevdah jeste. A za tu priliku mi danas imamo brojne goste. Imamo goste iz Bosne i Hercegovine, imamo goste iz Sandžaka, iz Sjenice, imamo goste iz Švedske, znači naše domaće kolege, naše sugrađane, i kao što vidite imamo lijepu omladinu, imamo ovdje iza mene kulturno-umjetničko društvo Behar i Helgo Göteborg. Pričat ćemo o Sevdalinci, pričat ćemo o Sevdahu. Sevdalinka se pjeva, Sevdalinka se pjevuši, Sevdalinka se zvižduće, ali ćemo mi početi sa igrom. Počet ćemo veselo, počet ćemo jako, počet ćemo sa omladinom iz kulturno-umjetničkog društva Behar Helgo Göteborg.